Urre. Sia bodine ya men vision ire. Kiu nege kudi. Eto sia bodine ya Men vision. Maki ajiririo ugo me masabiki masi ya bodine ya. There were some of the foundational shabi. As ya bodine ke. Sia bodine ya. Yare hagone se ima. Yes. Wa manyo ikewe ni member. Acha ti member. He is the wind beneath the vision. Ewa fatiko mweta rira mena mburi. Ne mamweta ne gwede mamwetete na maike na muno. Makiajeria kioneki kiu. Kiasi ya mburi ne ya men ke. Men vision. Meta ne ya vision. Iriga makuhe hia ritwa. Yo ne ira ihucia mburi ne ya. Men vision. No le heko igana certificate ni. Ne ira uneta ruta Kenya Post and Telecommunications. That was very long. East Africa Railways ya dihaba. Rega kuhio. Leo ne ya vision ire. Ne maraigwa magetwo makanyanywo na makono me very inconsequential and functionally useless. No amanyanya. You see, Maikaraga they might identify. No, when you come together, you ask yourself, how do we maintain this fabric? Yes. Nika undu kaliko tugika. Kare tunyitithanagia. Na turehaga hamwe kaingi. Yes. Because they are not very young. Na mostly, especially men, they mopta kidu gitago income generating project. Yes. Automatically na inyo cio mune nari. Ni mariria na mumbunge wao wa hau kabere. Na akimanyitirira na njira ya kumagurira hema cia gukomborithagia. Tents. Yes. Ni njega homa riu yaumagara ndu ni gucoka na kindu. Yes. Na actually by the standards cia ku village ri. Hema yao ni yaruma andu aingi muno tono rume andu magana mau. Matandatu. Yes. Makire na ka investment kega. Yes. Na me standards cia rugongo ri. Andu arugongo matiendete guikara hema-ini. Mauga ni ageni. Na ni maigua very restricting, especially we kuria theini. Yes. No na freedom ya movement. And you'll be very conspicuous. No ni coka wiru atiri. Unake atithia githiuruka guku kwina ageni. Na ni twini thigara rathi kugucia jiri. No mwire gucirie na hau kienda biu wa Samuel. Mathigara mau make mandunga na hinya. Riu ni makiendete maisha cia ni ya vision because they are very porous. Corona backdrop. You can exit and enter without being very conspicuous. Na riu andu maraugia ni magwo muno. Andu hagitoka kirayuka ukigurirwo mwari. Ogia itura matikara kuo. No ikinya ria ore kundu kou. Ndoi mukiamba with the people who prefer. Onoko matikara agicagi. Mwire tu ayuka kugurwo megucoka okuo. O mucie. Kehuma. Au nikuo kehumo. Yes. Riu marayoka mararia na athuri acio marakirwo turi athuri metagwo cia mburi ni ya vision. Nio makoragwo riu the main supplier of tents and the shares. Of course riu aria maramakora ni event organizers. Yes. Guku ni turi hama. Ndimũthuri ũmwe wa mũhĩrĩga. Mani turi cia andũ magana mau matandatu na tũtirehagia oro. Package yothe mũmemba ũmwe witũ tũmũrĩhagio cia gakari ga bunda. Agakumi transport. Yes. Na mũndũ tatũkonie nĩ tũmũrĩhagia 20,000 na ĩmwe cia kũruta wĩra ũrĩkũ. Ũcio wĩra tondũ hema cigagwo kwa mũthuri ũyũ na nĩ mũrĩmo ũrĩkũ. Nĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa rũĩ. Rĩu hena transport na facilitation ya setup. Marakĩrĩkanĩra atĩa? Mararĩkanĩra ũguo. Oh yes. Rĩu harĩa maraigua magĩtwo rĩ itonga gĩkĩ maikara thĩ na organizing committee, the event organizers marakiana because of the weather situation and the class of the event. Monio hema jitoni mara insist masioneri ni marawire well
Oh, well. Mauria mwake kira. Kamwake ona hema mwakira. Asa ni I don't know. But koroko na dome. Ate do. Dome. No? Dome. Ici tunesio ndomu guku. Sisi turona hari. Ona wasiri rere yokite. Nesio akiri atia? Nesio ahuthirire. Yes. Bauria tere ni mukoragwo na well ni mu dress kai ite. You dress the seats? Ade. Ni mu dress kai ite I'm asking. Ni mu ite cia Shavari. Ate do. Gete ke monere iro. Ni mukora na lighting ya hema icio tutikithagia ando ni koe kama eka ayo igongona gwetukari mubati uko mureketie. Yes, ningi gwatukari amaraji wohe mainene aria macoka kureherwo mucema ni mendete ndumere ni matiulagi otheri acio matienda gotheri. I think we'll come back to you. Tukocoka tumwire what we are going to go about it. Maikarangete oro gwathuri acio ciahia vision ri mwani oro ri cioka mukuiko 3 days to the event marori mutongo makenja gutemania ki ema ino etagwo kiria whatever T-dome A-frame. Yes. Ori ayatiri kando ya maraka godo hana mwako oi kagura no kwina ciuma we kagura ko kanitha guku. You see, they have never seen tents like that. Maero acha isane maire ikao de kao yokakukulwa mwale wa kiragu isinema isi mosionge ikaluo Mark tuka very concerned tone makireirwo kandarathi na mbia mari maheo kawira kahama. Yes. Marai koraya inshaji wako handa hema icio rori atiri sisi ni wasee wa nini nehea Shamboli nehea tunaitwa Shamboli nehea vision. Unaona tumevaa nini reflector zimeandikwa Shamboli ni sisi tulikuwa tumepewa kasi ya hema ndio tulikuwa nataka njua kunaenda anje mumeanza kupanda tunaona tayari ni kama kanisa ni kama mmeweka sandalua kumbwa. Wewe sisi hatuna habari utapigia tu ile mtu wa komiti marake hura maero kurai twekire hema icio ri standard ya cio tia igogona riu no maero atiri hatikire thina you still get paid na tutigo cihuthira maru ja ni twendaga ni twali ure koneka ageni moka ri ndio nona ni tumiandikite nginya namba na ritwa ndio rio huragirwo ria wikanja ni mutwe onongo tuguciga harwele wa yanyu ningi andu aruongo matiendete gutukanio wala ndimekuriwo hama yao. Yes. No ndi kuhuthika. Yes. Shamboli ne ya marakirwo atiriri ma insist haria hairio na thijiri mabeha. Yes. Na maraba todo cio ikiamba ona ithana nu cio no kuitana hep swa nyamweke tamwe iguru ne gathe cio gweitema yes mwenye oyo ngiri maretwo ningi mayo riu handu hau mwekira hemeo hena tent yehoretwo holding tondu kuratanyo munene muno wa thirikari biri makona tent ya holding yes no na haria magagirwo ciro hako tent hako tent kuratuka riu hau ri yao yeherio habo hema ya cioro
Macioro. Cioro cia gĩkĩhe gĩkĩro we ũkinyaga ndũngĩkĩrwo cioro ũronu nambe ingĩre hema-inĩ coke ũkore wabici. Yes. Yakeni nĩtwaguo hema citũ mona ona kĩoro itigĩhumbĩra. Ĩkaĩthi nĩ igĩrĩ nĩ twagirwo vision ya mĩaka ĩrorete 20. Atĩ ũkona kĩoro ndĩngĩhumbĩra. Na hema ciao ciarutanio rĩ ciraigirwo handũ thara-inĩ na itingiuma nginya ĩno ĩkau mĩgongora-inĩ tondũ no maramĩona harĩa rĩ ũraiguaga aithaka tũingate ngui icio cikomeire hema copera matirakĩrega nĩ arĩhe bakiuga nĩ mararĩhirwo kĩmatharau na hema ciao cia vision iranĩkĩrwo ngui tondũ ngui icio itondũ iharathĩnjagĩrwo na hau no cioka iaka atĩa kuoha ithaa atinda kwenda nĩ tũrarĩhirwo kũnyararĩrwo kĩoneki. andũ aitũra marauga atĩrĩ nĩ tũkĩrĩkĩtie kuona nĩ kũrĩ maũndũ manene ũtaceraga rĩ auga no cũwe kĩ kũndũ gũkũ kũrokire hema kũraura na kũrakia tũrĩ o thĩinĩ gũtirĩ mũndũ ũrokire kuga twehehere ĩite maĩ nĩ tũrakĩonia maũndũ manene. Ure Kevin Kariro re kamani ga senke yes senke ne gado ikarere hapa sweri ile nduthi mameta senke nduthi iwaga senke anasema nga senke kuna tu senke kuna zile za shinari kuna senke ya TVS kaba na mu captain ni uri ya rugongo mu captain ndio na muraramo yes naguo ni uri muraramo na ni uri hinya ona mucina ri ukuaga iria ri yes leo Kariro ri gakorwo na mu captain ucio yes na yake alikitwo hau thutha Mayeng yes Mayeng ri ni ahiki aka ni gakururia metagwo Mayeng idegu ni undu wa mundu ta Mansaimo anyite Mayeng madem koguo Kario na kori na ati ori ngona mwanake mumo andikite kiundu ta kiundu thine is a life is yenda ka vibe yes nekere ya gutumirwo thimu we ya Kamensi the sister yake wathire kuria gwetagwo Doha Qatar yes you know there is always that brother who might well it na sister muno yes sikoito anga sikoito ne adidikania na domira tenje dimona chita go tenje kanzi asajira ito pasuri ni tenje tenjela alito mu tenjela mauano because yeta go mkia atemkia tena oya kwa nini mkia kana yeto mike ugia utagukoro gitingitarika mutambo inde not for broadcast saa basi akajengwa mkia wale fadhalis wacha tuseme akajengwa tenje ya mkia kuna venye tunauo imetokezea za wapi ni mpya sana kajengwa tenje mauano kuruka ethi mwena kamera ile cietagwo serious megapixel kika ni ethi muciko na kamera ndita ithano haha thutha ini waigwa icio ne kuma riu S serious S kwambata yes na ne wauga ne yakumaja tenjele ori ni akoretwo akiendia guana muno rugongo ginya Mayeng maya riu akuaga ri ni amendagĩria guya tondu selfie erutaga ginya background no ethimo nyingĩ rugongo ri ũngĩhũra ndĩkuonagia background
background yonanagio white nekinya murimo Ndio wao okone ruwi mudu no assume oneke ona goko ni ruwi wona ne itiki yes kana ni mulimo wake amuturi yes ukari shire to nduana na yori kari ruri otio monora murodo kwenda kaundu gothe ka youth uraigwa thimu ya kari shini oyena kamera ria thina we tuoyo bisaironeka bisaira hura ndo nginya thina ina tu filter filter ciho tuona ile tu mathiro ngo mehura selfie na ng'ombe ukona tari mbarathi nego kimwo filter nego chamitheririo yes arika ya filter utithwe ukana mundu amarika maitore kira filter uko na shida wewe kuna problem kidogo bota manza iboda ngihura bicha ya filter ekana okolega tonya gikira bicha filter ya ndo riko ndega tonya gikira bicha filter ukihara kia disappear Tara ulezi ya kumare wa modoni ya that's Stacy yes leo ena aka alishire nira guthama filter ginya maikia goko city andu makona acio mario wima yes no kari rori you see with the technology comes impediments yes nikire you know lock patterns imuteno riu ye mithembe ria uhingaga yes no mundu kurigana na insecurity yake ri shaitonga itikorago pattern roi ndio gasema ni Senator Ephraim Maina agiko zigi no ria pattern ni athie kuraihu no guo nawe muraihaniriye na kiondo Oria raraihia pattern ya thimu yes wewe na kiondo no guo kundereti account Pati ni zia ivo yana kuhura kirore yara ore DJ Dibur mena digida modu athia aiguanete na kiondo ri ndukoro na those levels of insecurity yes we are kari ri to ni kendete kururia gisagiri ni karagire impediment kidogo to ni karagite ino andu thina mekiria me minyonyo mathio kona kaura kona yes hado karathire ro ugo mena imundu cia nduthi no ni macemanagia yes tigo ke out do each other rabia ura kona yes but kalisi we masana kalisi re karate matarania kidogo makinyaratha nduthi irauma rugikaine bahati ko gatina guthwo no ru karagoire ri ni hawa karo handu mako macuretie mwatu yes wajuki kora ule ya gothie the beauty kala nyiterera ke mwatu kamweru karekie mwatu gacoke kanyite muteka haruruke ri nikaona nitwo na koneki ni njuki yes na nwe njuke nacio ni instant justice there and then leo kari cure kari rore thina rokira ri ni kaimbire wega biu tondu njuki nawe yakura thari na ndio ni kiciuragio thiu Joka maitho-ini na iromo yes ni cio riu hau ni cia kudisampio yes ni cia bacia you are totally disabled ni cia kuhinga maitho na kanua kauma nako yes riu kari thina urokira ri kenduko yake rigatie karaimbuka wega kuma karathwo yes na thimu ino ya comment ri security level yayo ri gekeria face up eno erorage yothiu nigethe hinguke yes karora mero yothiu go camera face not recognized
No gegeria maita maingĩ nĩ kuonaga. Nikuona yakora try again after 3 minutes. Eka suspect ni reka atia. Eka suspect o ne mukora. O ne mukora. Is a criminal activity. Yes. Agera tegie na brother yake tondu mahana ine. No tire roreja. Amwana muratire. Tamwaka hothere thimu kariru. Ni weterere woiboke itheti urai na menyonyo ya nduthi. Asa thimu ino niyo wira. Nino kaibuiro mo. Kau ate. Braka begaria kameraga. Black Bulls itu beroda. Ay kalau kau ya, brother. Kabaja baby bokete. Ay ay kau dira aku menya. We bado ba. Brasa. Thimo leo kura na baba. Leo kome buroko. Kafohole hado ako buroko. Ora tu. Thimo yake ndiramumenya. Wala brother yake kwa kama wagadesa wakidogo. Kama face not recognized brother yake kama garia kuinga hingura maitho. Wana musaina. Bado not recognized. Yes. Yaraki ibuki rondu ria wa mbere arekire ni kweheria. Kweheria livosi wako hingura thimu no thiu. Yes. So ara muratri. Ai kondo mwaka ogekira mothio mau maku thimu-ini ri. Ungirambire wihure mbica wi muibu. Na iboka. Ngethe kumenyage we maundu-ini matigaire. Blood is bibide talaka yigo bra. Wekira mweki. Bra begalia kalega. Ye blood we bagulu ba kwa maige. Yokena aziko nioriro. Ramudeze imoba no diko sigaro na. Ramudeze ten incomunicado. Yes. Either yara kurakana. He was not breathing fire. Ona ninde mwiroreire ndirorera igongona riu. Yes. Na da notice umuthe atwarie na kiundu gia kurara. Auma muraru we. I don't know. Ocio totina na ndiwe cia andu gire chance. Na ngia kuga chance tutigwa atari we. Last weekend ndirathigite aheana notice kuri Moses Kuria. Yes. Na akimwira mweterere umuthe Wednesday. Yes. Mona ni atampasha. Hakumpasha. Nafikiria ali gisa ndiaigiriria Julai kidogo. Kanona kene murire. Kanona. Da mazuri ule wa. Yes! Workers! Nataka niseme kitu kimoja nikiwa hapa. Workers wa nchi have struggled. No ndireciria atiri na no woni wakwa ta mundu kiumbe. Yes. Presence ya the head of state. Yes. Heka undu mwitire kidogo. And you see, when the head of state is there, nikito ngirugia kinu. Ona mwathia ngiuka kwanyu ri. Ona ndwera matamuikirie kura ri. You have to toe the line. Na matarabanga kumuikiria ri. Mati miario tanga. Atondo ongirora bongo na maria ana tuhuka wega ri. Yes. Ni maria president atakoragwo. Yes. Riu indu ndaragitigera minister. No riu president ni uguthima kanua. You know, actually, Atuli considers himself powerful than the minister. More ni ararire. No, he said it. No, you cannot give me a ministry.
and beyond. He considers himself a senior to the minister. Who asked how ni aroragia gwiciria mothe akiwa exercise a little decorum, which is okay. Na ndio gutinda akiuga ndarenda guikara muno na ndarenda kunogia mutongoria wa bururi. Today he was not there at all, we know. And then again, you see, ndugikoro president ya handu warie mathaa maingi kumukira, it is uncouth. Who are you? It is uncouth. Ningi ukiaria we arugame kuuga atia ni taru mo vision we hau we tondu we rurodini ri warie itha. It's uncouth. You will have your yes. Reu gweciria nikio totano na the seething fire. Na musafara warutia wira gaduma muraihu no maokegwa ni undu wa nginya rero ria rigitarie. Yes. Nauga ni matumanite na rugongo ati ni magutumite etagwo Omboko Miremba. Yes. wa Kupet. Wakuite kwa rugongo ri he kaundu maragiria iguru makarugamia itu. Nio metagwo ethaga. Ni mamehuhaga na kuna turarigia kwe mwethaga uramihuhire na ndinaura au ne batomete Omboko Miremba akinyirie ndumiriri rugongo rwa kwao kuu ni mamirugamagia safara ni ukuire kidogo warutia wira ni ukuire and that is something that has happened over the years. Tana Labour de kwe hindi yokaga wese taciothe Labour de kwanja Uhuru Park nduona amoka mutongoro anawa and there was a spectacle moka me turera iguru makihura kiria ndari tondu aya jua kari magithondeka irai mutherira mona matiuma kuo aca ndoranyonia riu mena kaundu akwiria kau riu ni Kenya Power. Kenya Power thigari cia kanjo ciuma kuo sikuona msafara wote tondu cia kanjo riu managia na thima mwaki mwaki akaciuma kuo. I think I saw them ciuma kuo ya memerekia sikuwaona na mundu njurie tauni kaithio tutaguthiaga musafara warutia wira akata na maringiro thi na cara matinge turugamiri ku na saimu ni magio ile ubi Mheshimiwa Rais wanaopita mbele yako alimaarufu watangazaji wanatangaza kutoka kituo cha Kameme wakiongozwa naye yule mrefu sana anaitwa Mburu Mansaimo gwiji mwenyewe kwato kwa nyuma pale unyo kwa unyo kata naye Gathuke Mundo pia hali kadhalika nasema shuka pale hawa kumbuka ndio huwa wanatesa anga wakirusha miale ya FM modulation. Mheshimiwa Rais nyuma kwa nyuma mfoto kwa karibu sana na Samido, kundi la waimbaji linaongozwa pale na Samido na Muigai Njoroge. Mara yese kitashioze Muigai Njoroge tunamuona kwa umbali pia akija. Hali kadhalika Magwa Kioi naye mle na wanja asali. Mheshimiwa Rais ifahamike vyema kwamba yule ndio ameimba maisha nomaya na idhavyo mzima pale wakifuata kwa karibu na wachanganuzi wa Santuri yule aliyeshuka nywele ni Pasweri. Fuata kwa karibu kabisa na D-Bull. Hali kadhalika na yule anaitwa Gakau kipenda DJJ. Mheshimiwa Rais hawa wameweza kuwatumbuiza wa Kenya kwenye fani mbali kama vile burudani ya dress, kuiva na maeneo mengineyo. Basi wao ni mariji wamepita pale. Kwa nyuma pia ifahamike kwamba wale waliovaa makoti yaliyo na kiraka kwenye kiganja ni mabroka wa mashamba. Saa ifahamike kwamba wanatoka sehemu moja humu nchini yenye kujulikana na milima na mmeweza kuwauzia watu mashamba Kamulu. Mmeweza kujenga maeneo ya Joska. Hivi sasa wako Malindi. Ikumbuke kwamba wanaweza kuwabadilisha wateja wao ndege, wanaabiri ndege. Mheshimiwa Rais
Ameongozwa pale na Weche. Nyuma kwa nyuma akifuatwa karibu na makampuni rasmi yanayouza mashamba kama ua dhahabu pale. Tunamuona pale wakiwa na Kahuria wa Golden Dreams na mwenyekiti wao Kenywa ambaye amewahi kusema atakwenda South Africa kwa barabara. Anasema haishangi ila hupanda bei. Shwarais, kundi la maana sana hilo linalopita mbele yako pale. Mheshimiwa Rais, kundi linalofuata kwa umbali basi ni event organizers kiongozwa na Joel wa Global Events. mtu mkuu sauti ndio kidogo. Mtu mkuu sauti ndogo pale wakiwa na Bladon. Hawa wameweza kupanga tamasha kubwa maeneo ya Mlima Kenya, hapa jijini na vitongojini. Mheshimiwa Rais anaopita pale basi pia ni wanamuziki wanaopromosha miondoko ya gospel kiongozwa na Shiro wa GP. No, they should consider all sectors. All of them. Next year ndo haya tulia idea. Etoro idhuothe. Walioshika mikrofoni pale. Yule mnayemuona mbali pale ni Kalwembo. Naye Kajim. Yule pale mweledi wa uchanganuzi wa magazeti ambaye amefunga magazeti kwa kamba ni Gatonye. Wewe sasa ndio kuilia gazeti. That is Labor Day 59. Oh yes, 59. Next year will be 60. And we will be 60 as a next year ya miaka 60 no makegemie. Yes. Like